91 to be a wish be able to prepare now or baby if you are there to some you know and for number they go if you so the papa yanko ne ho di for no e na dum kasa ketu na bo sa o na dum kasa mfa obo ebe to yom yanko he nemra ya sabi na na yo bo akodi for abuofo na no japeku adum nya me de ma yo kwa wo se yam fa nchapa media medjuma media ne se me nyame som ne be sofo die nyina mo se me hwe nyanka misia mo bo wa fo bo ana me hwe wo na wo ba no so nya nku anti ese me mo nyame ase na wo nom na wuti na wo me wo ba ni nyagidi se Obama na se wanka se no problem na be dey e be sofo chidi ni mo a so kristo ni kase obi o de wo a wo hwe me no wo a wo hwe me sisi a wo hwe me wo na me no wo kasa asem bra ani achi ni difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie mu so no ye ka che wo be yo ho no de be ju nsem ni se wo mu be na de bra ahoto be dia ba bia wo be da dia wo be tena e dia ni wo be die wo die wo ni hwe ku am so de bra ani achi ni bo mo de ba na be du ha wo hu nyame ani mu nyam ene ne kase me number wo hwe me kira ko adu nyam ye 0243 35 65 83 bra na be du ha wo hu nyame ani mu nyam ene ne kase amen I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory. A power bubuano. A big biara sabi opesa umre fee. Now if you my bosses say be, now who say yes, I'm part this me fee. A home estate and block factory. And a dead sa a day every war. Where estate a woman say so boom defend na. Yan ya dano. Ya puama baby. Ebia no ni adaje. Ebia wa manone o a control. O previa yes ye we out because when you will be a near. Uba be see a home for so a beboa ama estate tiapo yenim se sika pa ya yenim fifire ho asem ai bo so djuma yeni bia na katu asem e moduma yenim fifire me wona wona senti no wo for me am ko gina ho be bia ye si dan e hwe hu se ye the bro papa dey si cement akodan se ba ya woto a unu woda there are a lot of estate okoto a enje ne nsu aminu ato okoto a enje na enho epurugu adie die ye gina ehese enye na ekotote amodi ni bom ede ma se woto a ehon ni munyam hye ene hu nhira ebe ye dia nyam nhira se wo fa na ba de gu ase na ne home for edi sa wo so eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone o wo kana o pe product dey product eni echi product ni ba dia traffic wa enu ntini efe home no efie de ye dia product bia wo pe wa santimemu ene nkura atwa wo hia de ebentom ne aboa na ya ma wonsa akabi ne ye dia e fede se ye se gira mo hane ne ye list bi bia de man asase kakaka ya mi twatro ni nyina asase kakaka ni nyina e da tech ya tech kuma se tech ya tech area ya ne wo branye mo bia bon so da form afenso wato plot ni bi o wa maname otimi mesi fienzi so sanse uni obi a wogini di udi skaba gusuafo na mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company no on company kasia ana hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye wada so fa me 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders are yo e bi kwa baba na utira ye na order bi ani ho a ene ne mo be 3-4 days you be try blog no ye ni nyina egu cars ni ye ya kugu plot ni so afi wa ko bi a wo gidi di se o mere se egu so keke na ye hu video di a kire wo afi wo say indeed o do ho aboku pa in fact so o try blog no gusu wie mpo ni e be ko na wo gi ye di a yetimi gina kire dan plan ya say si fie type a wo pe di ama because ene ni papa e ho enna ni anu pon ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bi hospital udi fa workers akotenam oba be si eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo ofie ni bi upese nkofo me han uni ba bi de fa bra e bo ho da wudo de ma ye de ama han e de ama
na bibi akontrol te dia ma open dan high single room self contained double the dan bi a open bi a na be see your home estate for so you be do any e do we that baby because we are from home so we believe home brefie na bra be do ni brefie be boss say brefie be to asase brefie e be hand na wo be ye hia e number le gu ase no okura se munti ya ha se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama asase pa manso na ho ye man da pa amodin wo ya ma bro papa se bismate akom usa ye ho a wayera fre na ye no ni nsawoso makra ba this is the nation's uncle offer Bishop Lumba. He has been in our family. O man no krasa wom. To me born kwa bini tia no mo se mo wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa dwumadie so. Yan ka no kura nkyere nipa. O ba mpanyin ya mfonso aka no kura kyere no. Sa na minister ya mfonso wo hia no kura. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ obi bia wo fa kura me yebɔ ne me hia no kura bo me na yanka no kura wo man mu afa kwa ba ya ko ese we ba yi afa de mo sen jade ya to kwabena asa bi wanya respect bi ama na oka afon che no etim beto ya kulodu won so agi the same for say Ghana politics football awrade nsani na da bi am ka jom se mo mu ni asofo na chi de ni abeko prophecy no woni wa nsema agent ha e wo Ghana ni social media nyana yes akaka bom e yes ye ama wo so wati make sure so be Koowaa dwumadie eye adwada ekosifia of July 2022 adishmama ya chiamo emama kwaba edmoba Koowaa dwumadie so e wo KUMAWOOD TV ha if you saw prayer ekosise no watwe everybody any entina insama eto ade ncheche e wo Ghana ni wiase afa na nyina ya boaboa no ye betu bi apeto so ama wo so hu de ekoso etnasia first of all to the boni be kan no ye fast the PC e ma obo ade no sanadom no ayekese e wo menu mienu so omo mojeje fu sane e wo menu mienu a na e wo se eda na se efise dada meka enye ahode enye sika enye ahonfe enye dimbi cry enye position bi nemu no eye na daroma medini Diane edu hene but then mamika say aboafo bi adaroma e na abebia no wonu etebi o mo sika twitwije eso yasne ema yedi Koowaa dwumadie ebrel as the PSA enkoma CJ fashions kuma samekom awajebre a designer tadi e dia sheme ora kwami asamwase friend was 0268 505021 also friend na atadi bi officer was wire crado say obe design e di amount ranging from Emma, Empra, companies are hodo, more local fabrics, no, or someone from Breno, not on designer and from a Boko wide and I for BBR, all locations, or be designer one side, more customized crap, or be Eddie amount if you say celebrities, fashion design about pay I one who wants to put them on one CJ fashions. I make home Ash FM Junction Hall and at Neville Board, no, it's the opposite or Danny Sports. Let's swap and now Vanyo Power 0268 505021. Call him now for all your beautiful clothing. Yeah, pass down Emma Odi for Nana or Japecrom or Sebra or the Shabia Najim Mukano. When the normal insist was Sebia son Sebia Yado, the Mobroa in Yanka, the crown for when you know about so be in the corner to hope Eddie a chance for example for you know Momra. Na obedi dia mo mo bi edi asha mo bi ahye anoma mo bi anom o san so de nyame asem no de nubna e hahaban do si no tahini atabri ni nyina ke kan abo na odi asa wono ma nya ya de so no e ya de e de ama wo so akoma etini atoye nti no me the numbers and na e screen so yes anope the number e screen so ofa na one na twetwe nkomo enko Japecrom na wontimi mpa osebe bia wo bia no beba na waba be yo mo afefefe na ma won so no bani etimi ache ya fast debut ma Emma Home Estate and Block Factory Home Estate and Block Factory for say sebie so sebie nya de se dada me kan no ye bi se japade a ye misaka mpaboa ne ntade ne wege ne ajaje nti no so pastor se boss se ba ko bi nu bi esi so na ache ye ka se otehi no so wo si ne fie wo ha why say waha na wo se woni etimi abanyama ene na frɛ Home Estate and Block Factory na wo mo se obema wan say opedan a odi dan wo ma obema obi e dan no so parent so part we see council one be payment plan amount
na watimi etutu ano kakra e say wo so watimi enya ejapade ade ba ko a emefe ewo wonum dwuma mo di no so mo sa ase no baby e obi ano kama iso meto nyiri mfa iso meto ma wo yemu nhyeso e ga say ye framefo gwe na mi ni o mi dan yo debi baby a omon sa se bia wo no very very nice. So call them. One more Kumasi Atinga Junction. One more any KUMAWOOD TV and one diver and for one more. And what Yara is Stefatano. One on any bedroom and then Anopay. We will have what for one master yesterday. And we do April. Yes, streaming live on Facebook, KUMAWOOD TV GH. Live on YouTube, KUMAWOOD TV. Sam Darkus Initiative. Sam Darkus TV. So they're live and home. O share wadaroma na wa share o subscribe to your channel ya na wa like it wa comment it na wa share we ba cho me say subscribe o press the red button ma we say red button bi ho we don say boss wa we say no it is wa subscribe we wi o comments adwinche bia do person we di bia do person ka share bia no na wa throw comment section me kan ama na afi na wa share na afofo so that's the most important thing that I really wanted to do for me. To share. Well, my motivation quickly. It's always important to say me show prank and sana because any if you ada we bring na say be so say be nyado one more button if you say na what you no you may be a omudi and say you may be omudi no ankoye amfama wo obi o ha na wade no aye sumo you are in a relationship no sepia son sepia nyado aye anwon kwa na ninchi be ma nyi ne oba nyi ne oba hu de be ma na ye be ma hu de oba no so ye e ba something say the jana twin but when we sit down like this and then we motivate you for 2 seconds and no it's me ma with me each now and also now who say we are see bravo na bibia so it's me see. So this morning my motivation for you is I want to talk about hypocrisy. If you go on one, say yes, man, say now true. I saw ye, I said you know, I said oh ye, you will say oh angel, you will say you know, I beg of you, whatever that you do, be real. You understand? Be real. Don't play hypocrisy. Don't be hypocrite. When you become real, you won't say they will identify you to be like, oh, this person is real. Send you city, Bibi, I'm kind of sending it. Bibi, I'm ready to send it. I want to send it. Bibi, I was somewhere nobody know. We just need to send it. You don't play the hypocrisy life in it. In Germany, don't be hypocrite. You know the other, you know, the other, as one of you know, it doesn't really work for. Be you, be real. Friendship in you, baby, you understand? And then you put that's what you must say. So now what you know, if you were not real, a lot of pretense, hypocrisy lifestyle, and all that, what you be similar, you will just move on and be you, so that people will identify you to be you. This is you, and not others. And I didn't want to be brave. Say, I come Bishop Koowaa. You're good, eh? That's so sick. Radia, dear. But the Nenso Ache. Great. Basa Danase. I had asked Yama Yahefuna Abrabo. So the only day in a rather a coso a hoa on the Maya. TV in the dorso. I also see no Yatom Nibidia, Lydia dances a body or no Edin ye. And then so. Media this radio BCD in Sano. I said, was your mother, Bruda, Bosso, say. She did a guy. She did a will be a child. I'll cause a bird to my dancer. Be a fine. The devil, dear said Diane, Emma, one not a share no pay. Beniza Dakoya, Dominic of Chief Domofidia tour. Yes, Sansona Isaac, Dr. Uzubempa, Prophet, on Sophia. You know, Casamo Fasagra, there, send the mechanism and American, Michiano. And let it be beyond Michiano, yes. A radin show nipper be a watching Mirano pay. Now was Cheyenne. And himself, and they put giant and some more. And the other mamma, now the other woman of the go to my darling. Good morning, Auntie. Oh, the Radias, Sir Odifia Dache. There be Omaya Holding. How much is sorry, enough from cry.
as you said the bene wa de monya ho den na yare emmo nto no de wa den sa no ti ye dana se a ensanda ano penso ye gi adagie echia o ma mo hwe ye nyina me papa Reverend Dr. Martin Kwakufojo one ne yere Mrs. Monica Fojo omo hwe dwumadie no say oye gospel musician kese pa awo ne ne so poku mu nyina abonyom ne ade ti momi nim se odam pe mo hwe me chia pa no fatufu onso minim se oni adwumaifo nyina hwe e wo fori krom mo ma adwumaden ne hia be ma de ye wo a wo se oye adwumaden ya hwefu nyina Ivono de Aluta Nobo amankwa Bo Steve George Maame mu nyina ye chia mo na ye damase sano pebia nso mbehwe Erwade nhyiramo nene no ensem no doso pa sem no doso na no hye ti tena TV ni hu hie na join no Facebook na anti bewrem no am ye hu de ekodi ekobia demonstration no eba so enra ma me ne ba eko interview ahodo bebiri demonstration ne de ekoso tin na sene nkofo ntinto ba kumase no afrefo a etachi na no dene omo so omo di nsuo be kyeye ka baako obi si obu ni mire bi atwamu na brabo mu ye de ma ne nyame apagya na watima bi nsuo to de bi baba be support na dwumadi na koso ebe koso danya ye be koso na ona ne ntiase nyina nso ama omo ntiase ama omo atiase reason ti ebe yesa nse binum timi busa se omfre obi a nti enra ye busa chechire omo se okay se no nso ye frɛ nti no ebe baso na me pa next week ebe ya ma bibia ya akono na asumdi abakuro nim yes nye bibia na ye pesa asumdi no well, my first story, Embro, still reminding you that we're streaming live on Facebook, KUMAWOOD TV GH, we're live on YouTube, KUMAWOOD TV, Sam Darko's initiative, Sam Darko's TV, so we're live, and we beg you to share for us now, after for so, enyebi, now, more, anything. First story, and it's about my friend said Joyce watching, what you're about to go, see, Kromha, Ghana, celebrities, celebrities, who say, Kromha, you want TV, so. You movie, you all to your man, yes, we celebrity. And see those well-known faces are you more. Just watching their Bible to most of them is Joe and Nancy, Sebi Son, Sebi Nyajo. Yeah, just watching. Or saying you see Kedra, Sebi, Pebiasan, Obeshano, na overhead almost a plastic surgery. As I am on my own. So my own so my any idea. Two things and a Ghana celebrity so called one more any second on the media to uniform any idea. But I don't mind a sick couple, stay with us. Me faso me kwa Jesus ka do ni na wa hase oh person beti Martin nti sana se me ko bae me ko jara me watani na me kai ma bisa de nyina fa nkyere no na kyere no be kyere me amamra me ya me so me de me ho me nye sikaye te se girls no mo Ghana ha ni bi no mo de mansion se ni sikaye den e ja ma no o ba che se young girls na hard working girls na bo ye adwuma mo nye mo sika no enye sa de che sa na o person ka je enye o mi na no mo de o mo fifire nya o mo ho bati ase bebe o ho a o mo fa baabi ase nipa no me hu se de me senkyerɛw o mo fa baabi se na be o mo de benya opportunities charming te sanka wotu hey wa chanya dada o ka 10 billion kwa na o de ma sa na mo de ne nam se girls no sa na mo try da we know before the be a trial say yonko hu ni pass be say no nya sa charming ni be ma oh yes wa because it make us yankoto ahwenie nti se bia wo hia nipa bi na se nipa ne nipa kese a woni me do dem a wo ho a ebe attract ne ba me Joyce Boache me ya real me ya natural girl so akọ because me woni se sa ne ni na e ya bon samsam e ya no me ko ma wonti ma enti sa ne pa no o ko do kaji na mo de to manya ase makeup ni na mo de ni magu kanchi makeups o mo kanchi gusu de ni magu enti so na mo ni mo oh watwi ni so watwi ni makeup charm na wona ni mo ho na pena wa
foul what cut 1,000 and coins for the man so the bobo down nipa na or request say ka your friend say or person whatever it is or person do call baby call the call yes and man nipa na da so tiase what that's all papa we when you always sika or yes had any sika e bi life is time obi so ho nso a ofi se on de oguso jinani but ewiye ni wo ho say ahohom no step by step wa ko tegale ho say me the example wonya ne ho nti wa to aso onenam wo ko afi odu India odu China obekwa no apem afi wa modama owu na obi wa musu a obi nya wa chi wiase ni panyina hwe bibia wo na wiye o bibia wo na wiye wiase de ko he ewiase ne prade akɔhe a oba besi a wasisu a ɛwɔ sɛ wo ma wankasa wo look natural wo look real na wo di nuwe ne charm na ada na wabrabo because of sikani competition ti o na ka marry gari ni dokun ya dasa o ka be say ɛwɔ sɛ oba de wo look natural yeah wa wo ni anu ma ya oba ye ya no tuni ade no ɛno so musuma wo mo because musuma because you na wiye hye say wonya wo bana say wonya wo to kompo nye artificial one silicone be hye wo to na no for kompo na wonya 38 40 hoko na say be 40 for the 38 put them fast now you young 45 hoko na wo body miss so pon wow wo body miss wa me fa so me kwa Jesus ka do ni say wa ha say no person beti mate it is sana asem ko bae me ko jara me watani na me kai ma bisa de nyina fa nkyere no na kyere no be kyere me amamra me ya me so me de me ho me nye sikaye te say girls no mo Ghana ha ni bi no mo de mansion se ni sikaye den e ja ma no o ba che say young girls na hard working girls na bo ye adwuma mo nya mo sika no enye sa de che sa na o person ka che enye o mu na no mo de o mo fifire nya o mo ho bati ase bebe o ho a o mo fa baabi ase nipa no me hu se de me senkyerɛw o mo fa baabi se na be o mo de benya opportunities charming te sanka woti hey wa chanya dada o ka 10 billion kwa na o de ma sa na mo de ne nam se girls no sa na try da o no before the be try o say yonko hu ni pass be say no nya sa charming ni be ma oh yes wa wa because it nika se yanko to ahwenie nti se bia wo hia nipa bi na se nipa ne nipa kese a woni ne do dem a wo ho a ebe attract ne ba me Joyce Boache me ya real me ya natural girl me hwam de ba atwe fa so a me kwa akɔ Jesus ka do ni nti wa ha se oh no person beti mate it is sana se me ko bae na yete ne incarnations of asiakasa na ya beda na se kakra be kan se ewiase abrabon ma beti ase se ahene mienu na edi wiase so osoro kura aka wase munue de asase susudifo no mama mo no ye wo dada fo otwease ya efre ni Satan no enti no asase ye woni wodi so ni o papa bi obo asase na ono se se ofa sa process ni nyina na otimi di nokorema na da chi bi obema wonkwa no okon ba osoro na market no na bofo tu otwease no so sa na market no na bofo tu otwease no so sa no otwease no na one na bofo ne kon na otwease no market abofo ne kon na odi won so na wanya kwan wo soro bi Satan di won so ni nti wanya kwan wo soro bi na woto otwease kase ani ya to otwease kase efre ni Satan no wodada na ofre na obonsam wodada na ni di ede bonsam ni Satan no wodada ma na manyina ya odada wiase nyina no no ofri hoto ne twene asase afa wode ne firi soro to ne twene asase so to na bofo kan ho gu ana oto abofo support no mani di sanse munu ne kan ho gu ye na metini wo soro se afa ne kase bi kasa wa ahema mu se afa nkwaje ni tumi ane ahini aye nyankopon dia aye awrade nyankopon dia na ahoden ye Kristo dia na ahoden so aye Kristo dia efrise wato ye nuanom ano totofo na twene ya to na twene na ono na ototo ya no e nyankopon anim awia ne anajo ono na opese nyame nwuru so ye ni papa ye ni pabone wo mo a ototo ano awrade anim awia ne anajo na wona madwama no moja ne wadanse sem so adini sunkuni na wonam ogwama ne moja ne adanse sem so adini sunkunim ye nti
enti osoro ne ma motitimu osoro ni nipa titimu mumma mo bomtom yam asase ne aponu asase ne podie mu nie efrise obonsam asa aba mo obonsam wasane aba mo nchen no fa bufuo kase na odi abufu kase na aba efrise onim se ne bra wo na efrise onim se bra wo no etia Revelations 2:7 down. It is a boy as a kokore dia e ka kire me ne umi enu se sa Satan nso ye na djuma ye won kofo bi omogi ne di ye nyina ye tie ye kuo be num ensia ye woda mwai dan ya obi a wa abusuan wo firi mu enne ne awagidie enti ye hiasa afutuo ne de masa afo ne se wakono hu se muawa papa bi de ono de wo ho a wo de se da achi no betua nipa bere so ka bra ne nchen ba sa metisi obi akobia te sa ana ne ho nya me nwanwa because ne wa choose so ono so peno no ne mbo mawiye nti wo se papa nie boni nie enso me de ka betumi a me hye wo se fa papa no eno na wa wiye pade ma wa brabo na afa mu nsuro awurade na mo nsum no mudie ne nukure mu na mo mpa anyame amoja som no ewa suoja mizrimu no na mo mpa anyame amoja som na suoja mizrimu no na mo nsum awurade na se ye gya no madi kia som se anyame ni bi edi so wo ya ye se aduane ametoro ma me butia so ye achiwade ne ba betima di na gya achi ne mama futuo ne yetu se mumpa won because moja mudi akire amwa na se nye wo mani so samo basuma awurade a ene munyi de mo besom no munyi de mo pese mo som no na mo mfa se nyame amoja som ye wa suoja no se moja nyame no mo som na suoja no na mo pa sa amorifu a wote wa asase su anyame o sa amorifu a wote wa asase so mo nyame o na medie minimi fie de ye besom awurade ye besom okese no Joshua 24:4 enti ye ga ne choice so besom awurade nanso na awurade som nyina no ne awurade pempo no onye di onkofo bi obi kwa onkobi igohuru za ya abosomsem ba ponsu okura awurade nyina na mo wo tunu twen abosomsem ade na mo frem awurade ade na mo bo midi awurade na mo nye de emesi nanso ne awurade sie no yenye Luke 6:46 eti obi o hunu so no opa awurade ne pa bo ntimi nya ne awurade pendisa de ne obekọ no de nya ne bibi preko ebre no so ne obetuna so atwena so obi so atwuzi so opa awurade onya ne opa bo obetena awurade na ase ne awurade na betwena so atwena so na obi so atwuzi awurade na no oye na pede sankofo we nyina wo wi ase ba ne aye kan se nka be fa awurade no na ye best na be na pede nso so no na ye ne munyam ma okra itisi betima hunu ne sa ebeboaye nyadwo se kan atronim ye wo wi ase ne de odan se bo obi a obabi ode na ni be kire na emum later no so me na ni ba na ho so obetime asi kwam awu ye so ogina ho no na ye si hwe yie na wan hwe ase na de ye ni se ogina ho nipa bia ye ni se ogina ho no onhwe yie na wan hwe ase enti kakra betima ka atro mo ne kokobo a ebebo mo no omonya hwe yie mo ma brabo ese basa eniema bekotote di amawo ye yi niema bi mfiri mu ye ntusu ba bingu ye ntu se bi attitude bingu ayanya ni kakra enafom so ni nipa nama o ka so follow nipa ni apeso ye untimi bi na baba ne ka no bi a onim ni se ka maami ye de me bu nipa me hwe na brabo so ohia no utimi sa de we nko nya bi da china bo wanzo akoye to aye na fu na nkenka na brabo ho onim se maami ye bi e ka seti ampo no kra de wanya wo yam wanya ono fu a ede ne beba bebe bi ampa wana nya sika timi ye bi no unya sika ho eso unkura awurade ho ma sika control of sika na be ka to se o ma ye bi di twa wo mpo a so betimi ada na wo to ma ade we nko a wo di twa wo mpo a me na me da ho mi ye sika me da ho metimi akotua o ye den to one day pe obo za adrena trigger na fi wat yes kwan so na wo nso na nkenka wadwene wo kura da no na wo koye bi sika de e bia me ka se yetimi nya ni nipa be mo aye papa no ene sua kofo mu nya sika mo abetima control sika wunie me na menya awonti na me meka na ye no omo no so se omo sika be ka so omo nkoye ene sika timi ka to be se de akoye twikele so nko hwina so nye police station e be ko ubozu akotu ho na mo odi ase ba ni onim sika control be ka che se me ko boni ubetua be 2 billion
a police for 5 million come recommend and Caswan give you meeting I don't know what's a yes sir you see or no nim control into be an in Suban in Unesca I didn't go through but I didn't hear in Amobo no my I was just whom the control sika Kosika ebeto ya nye ebeto no anyway say sika beto ya na ye and I got so ne dia and na ye sika bi nya but it's not all about because this is artificial one say we na we for artificial wrong one say we so me say me ka what artificial we yam why can't you control your belly say ya kesi idea na we ya ma na ye kesi say we so say we nya do nya ya de na da we yam na what else? Why can't you control yourself? Anyway, let me move on. Now, say me moving on now. America crane video be about one thing. The about one thing is about what we are now only security men are go airport. One more HR super and say the luggage number. Say we some COVID one say more. This is a but eventually no. Might be about one thing. America's young people see. Aya ababa wadi mrika die gu obi so airport no mu twa hosa no manfo bisa what is going on at Kotoka International Airport brofan krofo twere gu ase no wo mu video so mu video bi na ba bonten na nyina yese wo kire mu a ababa wai wapake bia ya ni se wo obja ne hyen yasie ena mpanimfo ka kire ne sempacho bebi a wapake no nya ho ne pake ye aha ya bia ya nkrofo twam ena ewugina ho ma 1 minute wi nipa ni si na okọ ababa wa muwa ena je se wo yi na ni kura bo ye mfite duku ena sadi adwuma no so tie no wo mu aboba wo ni bi fa no ba loko ne tai ababa we mu ni ye kuma ne behwe abusu abra Facebook we ni na odi mirika edi security ni na echi no ya loko ne tai ka no kala no ye blue ena wo sa wo mu ye nya no no akofa jack wo koku no watu abo no ne mpabo nyina watutugu wo mo kire no na eba sa no ena airport wadwuma fo mpani fo de krata aba bonte so obeya odi se nyambransa mi se ye wo mamu ni abo ya ma ho ban na mamra no ye akora no ndo so won tia se sanso wo buroni no ma kire no ede na tum na sabre de ni kuno be kasa ni kunu ne fo ne same no che se ne yira betina o mamu kakra encha de enso ase be si ne wontumi enhu sade mra no ye adwuma na oba no ye obi a wodwopa ene won woni ma de kure si ye ma ne koko eba asura sabi odi se nyambransa nti okunu na aba no be ma kama ne ho fe pa enti same na waye video enso ye di video na beto obi a wo hwe no wo pa chaw e ma ne yire se wo srada adwobre wo ba no wonim se wo kotu franso wo sre Ghana for enfa enche. On 13th of this month, my wife went to the airport to send off some friends. My wife, because she doesn't know the Ghana rules, there was some misunderstanding between the airport workers and my wife. My wife, she's a very good woman and she likes Ghana so much. She's very kind and we are a happy family. We have resolved the problem between the Ghana airport and with us. Now there is no problem. So I want to take this opportunity to say thank you everybody for following us on this incident. Facebook Alright, then see Ababawa say we saw attacking security men at the airport and Nico about Bontia Wababe Kasa. Bishop. Daya yenyanyi na mandem kakra. Sa. Ade. Abrabona ye bono. Nyame adom kra ye se obetena hanche. Ki nim se mrade aburuchire pa na wo. So nipa bia ntimi ntuka. No mpake baby anyhow. We all know this. Amburu so I better krata ma obetua kantin go bi kwa abrochire ba dia discipline and the respect that nipa ni kura no ene ya dia ne ya far different abane man kidi di se wan pack ye ni ade ne de ka ye bo ma ba so wo ho ti ye den na wo ba ha bebu animtia because wote wo no watese ye se ha de onya ye sa na ma o muska o mbeje eno no odi share ni tim se ni krom ho de obedi mra ne so kama ne mo beduru ade a omugini nti obefoko o na aye be yeska sem no a
This already Yankopon Yadum, no Pajana Bassa, Nayan so scanning near the money do dear, and no Boam or respect Ghana now Abano. And it's a suffering Mrati. Probably you are suffering Mrati on Umpai Bumpo, Umpai Bumpo, a chua dear. Proverb 28. It is a year similar. Now you are suffering on a rather crampe. It is no the effect, and go them Kakran count. Now only say Ghana Marano. Yemfeni agwanya pictures ana sika ni brefobi ene wona empe no kura ka bi ena aboa mamra na eye jeje musa no kente sanka yemra emu odura awase yebo ho ba ma Ghana efa ne ntoma pa na efura afa metu ni kunufo oyira ba Ghana onim road ne sa onim ne ne emeko pacho wada aja wo ko ba bia ne nko se wuni ada ade nso ape obi a wogini die wo onim katwe na bosumi betua nka na oba na ko ba bi na ya achi a on tam ne nko kozi so behunu kuronim na wujara no no ane ne peko pake ba bi a Ghana ne sabe yempanifo bi na aburaba omutim na nkenya kura asabe obi nso bembe ya ne opesa o edi ya besre be ma ne sabe wa pa che onwu ko be fa so di aboa ne yere no ne be ma ne nante e wo kuronim ayefe na ayede na ne kra so ani age leso Ghana ono so wo ba be se Ghana odo ne se wo ba Ghana na mra bi ye mu adi so eno ne Ghana tienti ne odo ya nkase Ghana atimi di mra ne hye wonsam eye ne awope na security man ka onye police ni ndi wato mpaboa de adi na chi nyina ya nya ne sa ahanya America ahanya London ahanya UK na wakase ho de mu de mbufu mutimi ye bibia bi sa yesere onwe no onye ne sa ne makuro ne mutena enya ne de krono entimi ne nante na na ntimi nka no ntena krono mu nche na nsho no ana ni munyam da ya ya na me ka bia tre security fo no da sometimes omo manipa obufu da ma utu ana monwa ensem fata se utu ubetima hunu se aha ye mpake se de mo kan se mra ne se ugina no asi obi 5 minutes pe 2 minutes pe oti ase ebi etimi si obi de ono kura wonim oduru obi agina wo si obi tidi pani tuko wonim mra ne sa no nde obe pake se yetimi si obi de ebe bia yegina izo pake asia kwan be na ofa so ka che no ozo wo so tikromo nyo mu nyina na tikromo a mi tikromo apa but yo bro no bi okwa mi si so da timi duro mu se ka etu ani a na wo so okay na gina wo na tu ye timi pake wo yeye nti bra be ka se ma mi mpato yenye ne sa aha de wo gina sima pe no asi obi anu an bubefu bonu nim se ye hye mra no de wo wa ba obi awunim wonim so wo free ba bi na eba se de obesi wa mpaka to kan free wo no wan hwe ya wa koma be di kia sole me wo kan we tre me kwaku a ebe ba me ya ma correctly ni akọ simply what you say oze se bia nipa kọrin nim ebi ametonwade then wa ba besi mani ma e se me catch wa ono kwade wa jimi kwa ono kwade so di na temmo me jina won sam beto ade me nto ade uni idea ediye omunya abotre kura ye obi oba be pake wanim simape akoto ade oba ni oba beto wo ho uni idea nti na mane be pake obeso oto ade o nti no oba jina wanim be nipa o perception bi so obi pake kam ze wade no kura ye nto but nyame wonim ba bi nipa show ni ade achi obosa won saka na da ne se boa won sabeka odi store ni si wonye ne edi ni oboso oto ade o ho bana ka aburoko store ni nyina kura obese me se sisters masi ba aduma na wa ama enti ni ya na ni bi o wa ye ne yepe ni e create ni ntokwa ni abufuo man ko fa nsem bebre de ba de oyi ni yonko hini ni pa bia oyi ni yonko hini oni tire na hunumu ni pa bia na hunumu ni pa bia nso omuana no oti ase edu pese onya tire na onya hunumu a wano na oso okatum dini aye ka nyina ne se ye be sra ni diem omososo ya omunhunu omodwuma ye sa na ne man kotote emfa ma ye nya sa emoada se de obesi afa aka sa nipa hono ebe bua ma nipa kro no welcome yie anazo welcome yie o kasa no basa obe mamu aye basa nsa no obekọ a obekọ sometimes police timi gina se de obekasa no wakoma ame police ni timi gina se de obekasa no wamu na teken mani owu nsigura oboza ne bu ofusi from bra me se na so timi no twi wani ene odo obekọ send mfa nko because kasa na nyedai enye de emuaye boko esanka ni bre asem de ndi henya e discreet ni ko ni muaye boko ba fefe we de meslo emse wunim aha ye nyina ha nche sima pe no onye go bra meslo me to ade ma sesi da bi time na bi de monti ane mpacho re fasha na wo man ba bi kama ko ni obi ane nim mra no ni obi ane nim ye koso we area ho ni obi ane mse run about ye bu fase
ni emu mfase etu odu na ehyan bi si ho anazo show bibia na ni timi hunu na fe wadi so fefefe na sabe ugo kasa nipa na ho basa obeyeden ti yan consider no so na ni yan fanyini because bia papa ni statement o de ko manager na bufu onzo mo motuku abanzo de say ogo ni straight onzo be ba ni straight ama obe na funu o mu de mu nim so be bu na na o mu no de bomb be ma eti ebi so na mfiri ono yan consider that both sides free ono de ayan twena so kakra mfiri ono de a omunya no na afi o mu nkasa nche script ni so ani se be ma de otawo ide cheti da pasa na ya na ni pa mobo ntino bi apesi mpedi ko kasa kwa na yire ni tenenche o so oda ya se na zi yi no okay na zi yi na yire ni tenenche na ne ba ne tene na so okay ani oba na timatuma na ya de yazo onu ne ho onu no hu se ma na ye adwuma yes because ko ye nko ngo beto to ayampia asaid o si aye na chese yo bi o wani wi ntumo sagra dan ya chine ndiga ni kunu ba je obepre obase Ghana for mutrum ko be kante ya na oko o ti ase ba we no obu ade to a certain level say bufu na ba o se o se ye wonu ne ho yes na wo mo ana ni kunu because ni se sa na be wi a anko ha na okura ntu ana mo te sa ndi awade nyankopon we nhira no so onu so onu so ma na nye na ho kwasa ye be sire mo airport wo nyina se dom ye di maame no omfa ni Ghana fo no omfa ni Esika fo no omma airport wonya akono na bribe sem kakra mfiri ho na asumdie ntimi mra ho mra no ye straight say ya obi e fa obe discipline because you time ne dey bribe no ye more lockdown time no na ma ho nya de lockdown na gasa ba bi twema so fa ba sa ro bi ejije kakaka because lockdown bi ahun the Ghana dey nso ye ba no bi ne dey ayese kokoo ka ahwe ase no wona benya nkofo de boto yi kokoo ni bi fa akiri sa no ya na tie anyway I was at me coming face break, but before then I have a couple of messages. Good morning, Diane, and of course Nations Uncle Offer and Radio Man. Please, Diane, you know that optimism is the faith that leads to knowledge. Nothing can be actually achievement. Nothing can be done well. Hope you confidence. Is it KUMAWOOD TV? I don't know. I say confidence. Yeah, confident KUMAWOOD TV. Yeah. Keep fire burning. Anyway, thank you. This is my mom positive. I have this one that says I'm watching live inside of what's it Brandy Henny clothing. All right. Our French brother say bonjour Diane, bonjour monsieur. George Mami says good morning Diane and the crew. This one is from Abigail in Sierra. Say good morning George Mami. Our boss says good morning Sister Diane. Of course, all the nation crew watching live from UK. We thank God for today. This is real. Oh my goodness, it's real. Now good morning. Watching you is like having my breakfast. This is what's up. Somebody brought here. It's like having my breakfast. Grace of for me, and of course, Koowaa all the way. Quickly, I have to go for a quick commercial break. When I come back, Koowaa continues. Please stay with us. for any ready for na ye bo awemfo ba da wo tese wo fa lumba ne tabo ni din ono ene na mebe mo akọ na okotie ne numa sem sima pe na wo hunu se wo pe ba bi pa wo pe difo bi de wo akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo ko e hawo wo hwa abodamfo wo ha ene ya ba ha wo hunu ni nyina na oborofo oni bie papa na basa so na ene di se me wo ni se o yare na ba na kache a ono ama babu a wo beda na wama wodunani adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne entiase so koso na wo bepere bia kompai body a eja pekrum ene ewo se woko adidi se be wo se bosumi bia wo ye all 91 ti bia wo hwe bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mi ni wo ye no na fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etire na dum kasa ketua na bo se wo tena dum kasa mpa obo ebeto yam yenko he ne mra ya fabi na ye bo akofo awuemfo ba no we japekuru adum nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nchapa
media me dwuma media ne sɛ me nya me som ne me sɔfo die nyina me se me hwɛ nyanka misia mɔbɔ wɔ bɔdi ana me hwɛ wɔ na wo ba no so nya nunku anti ɛsɛ me ma wo nyame asɛm na wo nom na wo di na wo meyɛ wo ba ni nya gidie sɛ Obama na say one kase mu problem na be dey e be soko gidie ni mu a unso kristo ni kase obi o dey wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me sisi a wo hwe me wo na me no wo kasa asem bra ani akyinye difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo ho no na be ju nsem me hwewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda dia wo betina aduane a wo bedi wo die wo ni hweku a me so de beda ani akyinye bomode aba na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kase me number wo hwe me kira ko adu nyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kase amen. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory. About Abubuano. A big biara sabi opesa umre fee. Now if you my boss say and we say yes, I'm part this me fee. A home estate and block factory. And a day sa and ye every war. Where estate a woman say so boom in friend na. Yan ya dano. Ya poama baby. Ebia no near daje. Ebia woman on it or control. O previa yes ye we are talk. Because when you will be a near. Uba be see a home for so a beboa ama estate tiapo yenim se sika pa ya yenim fifire ho asem I was with my Libya na katu asem and more to any fifire me one on senti no wo for me am ko gina ho be bia ye si da ehwe hu se ya the block papa dey si cement akodan sebe ya wo to a unu woda there are a lot of estate okoto a enje ne nsu aminu ato okoto a enje na enwo apurugu adie ye gina ehese enyema ekotote amodini bom ede ma se wotwa ehwo ni munyam hye ene ho nhira ebeye dia nyam nhira se wo fa number de gu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana open product atop product dayi product eni echi product ni ba bia traffic wa enu ntini efre home no efie de ye dia product bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa mo ahia de ye betom ne aboa wo na ya ma wonsa akabi ye dia efre se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mi twa kire oni nyina asase kakraka ni nyina eda tech he ya tech kuma se tech he ya tech area he ya ne wo brania mo bia bon so da form afenso wato product ni bi o amanane otimi mesi fie nzizo sanse uni obi a wogini di udi skama agusuafo na mbodi enamfo apawa wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company ne on company kasia ana hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it dependent orders are your ebi kwa baba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye be twa blog no ye ni nyina egu cars mu ye dia kugu plot so afi wa po bi a wo gini di se o ma ye se egu so keke na ye hu video di a kire wo afi wo say indeed o do ho abokupa in fact so o twa blog no gusu wie mpo ne ye de kona wo gi ye di a yetimi gina je wo dan plan ya se si fie type a wo pe di ama because ene ni papa ehu enna ne anu kwan ye uyi odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo ofie ni bi person nkofo me han uni ba bi de fa bra e bo ho dawudo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama open dan han singing room self contained dobro de dan bi a open bi a na besi eye home estate for so ye be di wani e de wawuda ba bi because we are from home so we believe home brefie na bra be di oni brefie be bossese brefie be transas brefie e be handa na wo be ye hia e number de gu ase no kura se munti ya ha se obi e di nsawoso
obi edi ne dwuma wa ha ija wasase pa amanso na ho ye man da pa ahomodin wom ye man blog papa se bisment akom usa ye ho a wayera frɛ na ye no ni nsa wo so makra ba This is the nation's uncle, Offer Bishop Lumba. He has been in our family. O man no cross a womb. To me, bonny community and one some more from any other. We see me in our moon come home. I will call what you may dear so. Young can of grand jenipa. O man penny young for so I can of great channel. Son a minister young for so young of and another for a policy for a soldier for. I will be all for Kurame Bonnie and Hiano could have born me. The young can of grow man of our cover. Yeah, cool. It's all right. Of our game was saying. Jadia talk abana. Asa bi when you respect bi ama na o kan fon che no etim beto yakulodu won so agi the same fun say Ghana politics football awrade nsani na da bi am ka chom se mo ni asofo na chi de ni abeko prophecy no nyi do mwa ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyana yes akeka bom ene yes ye kabi ama wo so wati make sure so be ko wadwumadi eye adwada ekosifiada live on KUMAWOOD TV. We're streaming live on Facebook, KUMAWOOD TV GH. We're live on YouTube, KUMAWOOD TV. Samdakus Initiative, Samdakus TV. So, yeah, live on home. Share, subscribe to our channel, like the page, and then you share the program. Now, after so any be share. Wow, that story I did bro, and I don't pay any say. I brought it so about one today. Now I don't know if you are not or consist of shopping. And no one say no more why do say down. They say you can nine say young mamma no yenia man na one more a wood jum. One more edgy jano. Sebia son sebia yabe. The brain I very evil. I didn't say so one cassa I see no one. Send your one every year. Yanko Shiviji, Nayamra. But then a good running happened. I first and tax my good. That's what we but here when I 86 and I hear it. You have to as a tax mamma. But over the back, only 3 say, Mom, 10 cents. And then you 2 more things. We have 1 year. It is all for body way now, but that's all 12, even 10 cities ground and oh more cat. But we believe that no other day, not at 12. Body we are crowded much of body we have 5 minutes. Okay, me have body and a way. Body and a good running happen fine. I first and tax my good. That's what we but here when I 86 and I hear it. You have to as a tax mamma. But over the back only 3 say, Mom, 10 cents. And then you 2 more things. We have 1 year. It is all for 1 year now, but that's all 12, even 10 cents ground and oh more cat. But we believe that no other day, not at 12. But we are crowded much of body we have. But then a good running happen fine. I first and tax my good. That's what we but here when I 86 and I hear it. What do you say? Bray what son of was say. And I didn't have it. We Mako, Eddie, nations. What are they arguing? Diane, Wakasa, Radin Shano. Amen. Now, the Biameka. Obi body and wenya and work on your king. Honestly, will be your truth. I had before Janet. You business, the person Yana what chain, Nipa cross, starting business or funny and Mefrino. Now, you will be a Juman so pursue, yes, Kakuracha, Jumaurano. I had Ghana for you. You told me to be near a demonstration, Tia and Penny phone call, and I met us run over today. Gone your demonstration, it a magazine. That dear no of an form. One top. So what you now could be under same that the end of a catch was a 5 million. Catching so 2.5 on ye, so far the form qua. Nipa the idea young Kunipa, Unitima on your neck. And there I gun and you know, Sue. The young coronavirus by her dear. Gale 27 city, Timisi or Nipan Tono.
na ni pay 35 cedi 25 cedis anka yale aba afa na onua no maye mobo e wo so kire do kire mampa obi aye business a opeska digade nyame ye wadom kura fa 7 cedi na opeska aboro so no fa 7 cedi times 1 eto so eso oton ba ko bi etimi to ba ko ma anka nye 14 cedi na onua bi ntimi ntobi we de wa ye times 3 ede ka ho so opeso yeye da no nko asemato ni nua no na ya ma obi mfa ka nkotu ne hunu ni mobo ka chenze gade ko mekọ akoye wo koye nu koduru asamo buru hunu mu ni bi ma ade ofisa ni buo yese wo hunu se ka na efe wo abeja appearance nti e wo so ma buo bi ope ko fitem na dress nice ni ye hu so ye TV radio presenter ana ye hunu se wo ye MP minister the same that dey na ye turn for cities no unko awako na ye minister ndo beka sia ye 40 million ampaso oka ne so sika so wo ho onwene nko atie no watu ama no uko anu aka chaza me de obasi amatiuti o ampa ogusu titire ne ko sa ni pa ne tese ye demonstration atie abanya wase aban ye kromfo uka sa na awurade nyankopon bo ofu no wotu awo so ka honhom fam ba honhunu da ni abrante yi kan se utu kwa nkran na wo ba na so nam kwa so na uhia krante ugoshia kpode uhia banti asukoko uhia tomatoes uhia jene enwa da yan dia obegina ne bo ebebo no na wa akura busanza anti sei na ade ne tie pa bade ntobi wo na musuo nkan ana tobi wo na bra bedi wie ne kokumasi jom se the same ngona ade ne nyina ye de ma 20 cedis no ko pet ne half ato half no kwa be 50 cedis enipa ye mane poroso munhwe mu hu ye mo yonko no mo biara mfa no huntu onua biara so ma wonua biara mfa no huntu onua biara so na onua biara ensisiara no osisie na oyonko biara nam din sokru na oyonko biara so nam ansokru na wodie na nyina twitwa wo mfafuo nkontom na ye nyina twitwa ye nkontompo na nokura de onka tikeni kwa Ghana demonstration kokko so wa ban no no so ne saade Jeremiah 9:4 yanso ebinum de ano dene ti na atena sena atoto a ne awumumu ye pa odwene kakra na wonwene kuraza na wo so soliti ano na ni ba no so okofa bia okono oyatra so ayan nipa gidie die o kan bible na be hia no ba bi bebre obo kokosa anyi nipa ni mva huntu nipa so nipa ti sei eye true ekoso babodi abrantie yeguo enu 100 cedis babodi ye jadi need we mo nka so osie no akra obewie no okura 2.5 yo to na cedi no because obeto atin be 4 awurade nyankopon say susu akaka ko be 5 awurade nyankopon na anu mi ko dom kram se mi wo fufuo kakra 5 cedi no metim mienu kumase kra de ye no metim mienu na asa de wo fufuo na danyan enya fempo na wa ha enya yes enya ni fomfom no ensa nyini so he bi asenka obedi ampesie bi na save fufuo na ba yes no at terms no wa use enya mi anam trans ye kan ya na mi ja sho obi sa yes kebe sei oti ase bibini trimu odene ko bibini trimu odene erwade se esanse o man di o man no fafa na bem esanse o man ye di anu fafa o man Ghana di awurade man ene yi na ye na wode o no fafa na di mini na ye di anu fafa na di nini na o makoma de na ya koma de ye free me nche kwa chichi ye free awurade nche kwa chichi na suro a wo suro me na ye nipa asede ye suro a ye nipa asede sofo na se a wosua nko anti mi lawyer na se ni nyina ye nipa asede a wosua nko anti hwe mekoso no man ye di na wanwasem mekoso no man no di na wanwasem mu Isaiah 29 very painful Diane very painful sometimes I would tenase na uhunu se eniema bi tete saa anya akuafo na brew ukomi krom bedi akona oba emem goso obeto bode fufu benken fufu maame ni gina ho di duro obebuja nsa se 15 cedi 10 cedi bibini be se gina ga we teme so kakra onu onim se kumase wonim se kumase woto de no yes woto duro no 50 cedi 70 cedi the same duro the man 15 cedi was to me so or the cedi abayesa ni aso 50 cedi na man 10 no so gu kabu oba yi ahade na we mo ye dedidi no asabu sam kwasi asem we onim se ni nuana ebre nuana kuno na wo ye ni pasa na me nyina wasa wodwene ebe mi fa dropping ko ebu akwakwan yi so am dri no mo je mi 30 cedi
nam say omo num bo odene e free ha e ko bo kwa no so okay ena omo je tetesi nam say omo num bo odene ena me sa fa bi ena ono so uber unim omo ye boat rather na boat ko tu na boat awekene 13 cities I am see yana man 17 cities. You go in some medical could be a 30. This a nipana yakurana or the petrol crona bin a bow. General, sir. But we been in your own set to say, once you go beside Jeffries, and me was offered being so a general times too. And was saying my Trinity. What has said, your bassa was also transferred with Jana Bonnie, Ben Johnson, young Shisha, Sabayo Baby Duno, who were Buak and Nimkakra. And ye nipa, Trobia, young Maya, young Kunipa. Nipanda bia wasere adan na nkwa de womu na sei fiase adwenemano bi kom na kom kura na ama na nim asesa na bi kura wo 5 cedi be so boda ha no ba we ono de be ya kasa go womu na opemuna dodo mi wa asusu nipa ne ntesa you see ntino ya woni ama bebre wo ho a ena de wasa me kasa se na masi adidi atuma daboko me yare wuti ase edu ya nipa monitor wutimi uza na akwa na nkoyie ye he no be so why bomb do na dia no the baby watam you see the piano it's the piano me ba me sre you see I don't know what is you see so sometimes we na untimi mo na so ya silence ono na ni ba no so be mo hunu ne ko so enye se fa ko ye entokwa ne ade wo hunu ni pa yesa the bia problem ba edi e be sre ni die kwa so se de ade ne tie no ya yenya ne saa Ghana fata yenti ye wo bre a fata mumienye nipa nyina yie muma yenye nipa nyina yie enkanka wona wo ye gidifo ni fiefo enkanka yanya ya solefo no yenya Christopher ye diemu enkanka ye diemu adani ye yesa ye bunkofo brown su abrantie wo ye hunu ni se da bi oba besna kwa asante atuma agogo wo ba wato ne bo de aba because ni amoje no won kra no mituka kra na sade no fu no kra me say 50 cedis na menya body no kra no me fancy yeah na e dos yeah next is ye chance obet no ato no 1 million unya odete cedi that so timi ebi you see enti no omunya isa ukofa ya anyere suntu ba unya kakra wo so na Nigeria for make money no Nigerian phones on no to charger. Yes, 50% that doesn't ever top 1,000 a man a day. But 50 better sort on 1,000. Yeah. Now so the only 200 CDs are also. No what matter that could wine pet. I want to boss an Indian coba bro diana. Union so that be able to make money. Agana ye nim sa na money. The mesra ni die kwa so say. Yesu sunya pobo sabi ya ni bra ye pentemanya ye hunim free mu. Aka kra obi deserve ko pizza ko he. Obia titini mo wure mfra krase betofo wabu no one wode bia to so anka ni kwa so wode sa tu no asade samana mo ma ye den ama no esi onua ne nkonko sungu of asemu no wakọ boy ne to wa so ye smart of asemu no wakọ edi ebe wi ase na ye jongi mi twa no na anu jon na me se ko pem kutato enti onso mo ye kejeti ano foforo no na mi hu sane mi nwuram ko na mi nwura da so na mi se se kwa ifa na memfa na ofa obi kire me say me straight na me fa ewurasi abrosana so no pepe ene e kire me enti mi ro me hwa afre bi oyo be ma ti me say guy bi wakumyo na me say ono be ma no wakumyo me so na guy bi say sister Jano ko after me feel say I na guy no etiati eku na amafo so ba e dia ba asem phone na me to ya no kade ehim e twasa me na to do twasa me na shem na yonko na me hu bi da yonko akusem fi na say na me hu bi da na ye twasa me fe di dam paso sem say tadi we wo ho no kre yonko we ho ni de omo ye smart o omo ye hurry up rough ezo ya nwa se okọ still aso munya sika boze nika ne da ne to saa na na ase ayenwensen saa na odigina bone dan obi koto iPhone 15 million 20 million no odi sika na ma na wansa ama ne phone papa anko be fa ne saa asa de samana obi 15 million wasam 50 do one day pe ebunu di samana 20 na ye wu ntam ya na ntam yo age 15 million na free unu ansam so nkonkowu obi wa ya ntete ni diabo ya ntete ne hwe ba okobia na siniti
Eye curse. Awurade suro to na so. Awurade suro eto na so. Na abonefo mfie de. Na abonefo mfie de. Obetwa so. Otwa so. Proverbs 10:27. Tu onipa na wo suro awurade a ni suro no eto wo na so ma akọ wanim. Enu nti na ada ne Izikaya kan ye no. Wose awurade kai na ntia man na nti woni wo kai awurade no sim 15 years account. Se wo suro awurade a eto wo na so. Se wo nsuro ne de a etena ne so. Na mote wona po je se obi apeso osisi ne yonkokọ dan onipa bia na oye business asisi anim nanso ye ne to a certain level say unia ne kote kora obefi ati so obi akosto obi no okoto ade ye se 20 cedis ye se ma de okobi ye se 25 cedis 20 cedis we dey our pen mfa so so 25 so pen mfa so ba wote ni miye no otimi ga se ane sister yi de oye nipa o wabu ne die o but waji wadi so oye nipa papa kafra mi sanye faton ba kuma kai mayanka ya and I'm so me koto tomatoes ni me koni ade akoma bre wana no me ko boase na me ni dwa kakra ho na me mfa nko baba me ko ya tomatoes na me ko bant me dom a e kure kron bucket me ni so akọ bant me ni o ma se chada na ekwa ya o mo bucket o mu hwe enti won sanya ado a ye hwe se 10 cinema bebre ye hwe jene 10 cinema bebre open ya pacha kura de ni o na se ne no benyama afi de sebi banka dwum ya wakasi ya thanks dia me toro papa ya kan be se 7 kitu bi na sister na we thanks di ai ya de na papa we papa na msi na de we akobant ma robbery if you thanks di man wa sebie so eye reasonable who be di ache what are you talking about me can be man this word now you see na shira bantemafo enso omo so abuye no omo so de opon omo de manya awaye wo mo kofa ba na awaye wo mo waye half no mo de manwa na ya kan cho 15 cedi 10 cedi mami bi oye bojo o baby amete and 15 just say what mu say why the manwa me ko ba ntme je ne tam kese ni nyina ma 20 cedi 15 cedi kura obenya de mu odu am say why they doing this to us sana wi ase abla bote nipa adwene no edu ye nipa ya hye onua hwu mu to da bi na wumia wunua na ya bele bi mi bu obi na chemiska na o se memani bi amna na echa na mti nipa kura onkom ma meka nkyere me se obi si jiweda di se ade na ya ma me na se ye na 200 cedis am nche ni 50 cedis na me so me mfa 150 misisi no da me mfa ma fa ni 50 pe ene yanga sam ne nche ya che da 200 aha na nka wose ya che 100 eno nya for me na ye se mani bi but mimi mu no ya na me mpade ya che sisi nipa na mso ke mamma ne 5 unim sa fe metwa ade ne me ya na mko am se o ma 200 jo 5 general because as me feel say so what is ya che me say kura say nipa no me na ani ni yo you see edu o so nya sa ne man ketenkete ni feel mani pa say ade ni say na be ya na say na eboa bebu nua ye wo wiase ne otim ga so be true yi akọ ba mabuo no okote kro ga after all so no na ye de ma no after all so na ye ton after all so na ko fa ne niema no kura so anya odo de ama na mo tibitika nti sa no wote a ye nsem bebere ye be sere ye bu ye nua ye nte so kakra na ya na ye buo na no ohye obi akofa me kaze ye ton fo etimi kofa fo bi a 350 sam na chana fo 35 cedis boze maton bi a 50 cedi me boss onya 10 cedi e bi am de age 40 cedi me boss onya e bi a 5 cedi ni aye ne sa ne aton kam bo bi betimi de 35 no aye su srebni bi osa akodon no boa abeduru no boss oyi ni awa yi ni man ya collecto ne bo de ontimi toje yiwe wo header o mso nya ye so onim sane no na ye papa no akoso me sane no na mepe ada ye senko a 35 cedi boss bi akpo 1.5 oyo time so na mento bozo haida aka ba ko na nya ni se 50 cedi kura tomato ose me mpe no me si mpewe no de sa aha kini pa na bozo ni pa na tua bi 100 cedis ade no to no 35 cedis no wanya ho say 65 cedis etimi to times 2 count eye adwuma pemfa so be mpra unua za wo de 35 so gini 50 wo 15 cedis ton sa 10 na mfa so awukura eye dey ade is a day to 80 cedis 70 cedis a wo yes kani yana ozo pro nyanza ba ko na woto no etimi so vu wo nyina wo zo no ato no wasiri go onimso aba beto ade pa no ko ba awurade adwene mu no onimso pro nyan no
to ha ne bre so anu aso ha no nyina begu so enye fine enya nuanom nhwe na sa ne ma ne nyina de ye wunu adwene ho wodi bu obi kakra Ghana na wa mu obi a wonye yi batu bu obi a mesrew budwene ne ho se ono so kwate a onte yawo bebre adwuma bi obi a yode mfaso to so mfaso nso na ye buo no wodi asentu obi a bu obi but munu to a certain level so wodi e wopese wo sere ne nko a no no kowu mi wa kina de ye wa wo anya wo de mesre yami ani mra won so wo sa ne man ketenkete ne huru anya ne sa dan ya kuro no mbajo great mama ye hu say ye bu ye nua ye de adwene se bi so ebeto ho because too much of everything is seriously bad what I say obeso moto na unua de wono wompra especially TV aduma yi obi tua airtime 450 na obi nso so aye aduro de ba ko je 10 cedi with the whole Ghana baby ana duro ko enya 10 cedi kuro bi amra mefa na duro 10 na he nkuro dodo aye wono wo Ghana a day obetuma nya be billion ne akire wo be bad but 30 cedi ontia because ji obi buy doc nka me be bulletin kura doctor bi di kanedi no be bad but sa 8 months akina ni uyi free so no ate ase because amana ye yo oton oyeye otwina ni enya te marketua bi se emesue ni nua no asa ka jo so amabra enso so no so na ledro ko boss numpe box mako num ena ska na ama ohwehwe se ye nchi nipa kro ko ya wan fama adwene bi wo ye tirimu aho wosuru kum ye sunsum eduba ya adwuma na later oboza wrade am wo bofom se tu heba doctors bebere sa na yo mo wozu wosiredi because time wo gina so na de oboard V8 wo do ye adwuma no yam hyehye wo ne ho se mpesam ni benya asem ba no gina sa de no di bu make money de awrade redi no hwe nipa dodo am mo suna da korope no de watu fom se brim woza fe obi a no to dress ka wo ne ho pa no woza ka ni fie wan ne ka nyina sisi fitam engine brake we onya scan ye ubeko no obi anu na wa ye bo na nkura ni bisu abubu no asa be to fom se pu afi de no se be TV na be patcho munya ne ensa ansole bi adwene kura ni pa ya fu emre umoja ni mpa ahunyade na mre umoja ni mpa ahunyade jai uhunu mu ya chiredi Proverbs 23 jai uhunu mu me ya smart to a certain level se we me de kwa se ombebo osumene so no manya ntimi ncheme aya ansa me pa ba wonya no yate kakra na wahyehyɛ jai sa de na enye ahunyade afu enye ne tuntaban te se okore doctor de mbe mguna ni mase kura say ope masem pa nso obeye me say ja hokoi doctor bi ye me bisa wa wonim no but ene obekwa na so ehunu media no wahu no wahu no nso media no so wahu no obekwa no obi ye no o frɛ no o frɛ doctor ne ma ne fa da ade ano no na so me ma kwaji advertise no campaign no kra no efe be kra no won be fi se bi asika no kra mai de so medjuma me ye yabu mfumiri enyi madi se wodi obi aba sei na wo tena zidi di mboa a cut across bibini ko me tiri wam tiase na nyame so ye wa wo so award mpan so be mo abre kakra o tiri wa wo tiase o say the no one me free ba kan odi je grade on frame on farm frame grade doctor ne sa on frame na bi o he me start bi anu abewe o beto so 3 2 me jiri 2 ma wanya first o be second na third ana first time no shim enso o fa ne ma ne mfa da ekanti but ene isranke rade so be kwa na so e won so nne obi anya oni pa be sanoma o mu chichi na me radio TV bi ya media on ka minya ni pada o aha ya media ka be man kura na ya hu de zade ya hu so ni suba me fa ho be e business udi dia ma ni di me go be ka say we dia yes obi be ka yo nim na sa ne be na social media kwa na wadi watem me obi di watem me I don't care but oh yes obi di ni bi pe let's take it like say ejuma ye wouldn't me papa we watch on social media but won't me can be chen o can be chen ejuma be ka say there so and can be no we do atem when I have a great content na so ye na me gu ani mase still la na obeba beba yes ibenya nyansani am won so adwene hunu se e sika na ade ye se o ne ka o meka anka ye de abenya ne obenya no so adwuma na tofom no wa hwe ade apiri ho mi o metimi ba ma no se men kan ene mu na ni mas na nso e bia na oboso mpese me na TV ya me dia ka de obo se me heda yo mu nkwa hu program me je no collect amamu ama mo dom so ate that's why they are almost so from wow be say
Adiano no. Bibi ni kura dwene bi dan ya obetuma dwene ho a wonti ase se. Na nka wo ba mu a edi anim abagye ade. Fa ne se wungu nanim ase wo ye oba no nko anti kura mu nanim ase. Ah? Ba da bia wo pese wo yire nto aduane ni. Na meme de ko. Na memo no de oye oba ne de. Kom ne no kura me ensa nyi na di kura mfiri adumam. Oti asem na ase. Animonyama no wo na nipa bu no na de agya o hawa beto nanim. Na wo na to no aye okay. You see, it's not good when you treat a man like this. Next, we will soon small near Radicasa. We had the other top form. The movie is son in a boss empire and to be on the end year as a tram will be also face and over as fast as it. And all? To be at the another go. My boss empire and pass away will be no I am a damn I am your trust this man and was young to that. One chance about that. Misanko for bar for the other rad mammy make up himself only peppy or best sorry at Yama setting and trust 6 months. It in Bayer tomorrow my house I didn't obey him my time crow eh my guns will and do bones and pan. What you say? I am Munya Sadian, who did the Adrian pound? I do to 2 car top petrol, no question no bunch, no I car appearance when you moons no apple. Now I Bob Brana, yet me and your bar sabi was ever turning and try. I quite bought the idea in some abanepa. But dear, ye some abanepa. Cut across baby. Dear no. And yet you my phone in one. Dear no. Dear no. That's what I'm a baby. Last story, Eddie Age and I have breakfast so Eddie be able to dry anything. Now, what she wants is a bed, Namemi and Santa Mary, Pabos Vempa, ever want to be cancer. I cannot. Na obompae edema na adran kwekufo do pa tane chubi bie wo so ne won wo se papa no se bie son empire oboma no gina na chi ni ajaje ma otimi ebedi omampani and also be president of the Republic of Ghana no we who say they say papa no wa twi no ho afi nyame mu and asa nyame ho oni nyame ntem ye awa enti say no enye say bi a ompana say bi but senior kano na obompae ma no no kwani cheni ajaje no right now no what so na o kan say we no say bi so na I will consider reactions aba na mo ya ko they could say yeah okasa wo tie nti bibia akwaso jojojojojo na minim Sanyankopon ena ebe kire se finance ene ka se ese president you so eso oteso Sanyankopon na be ka kire eye finance minister send the allocation ahodo oye send the cathedral nkomo ayebo na nipa oye cathedral nei just say wa pa unyame so for us ben passe his excellency na na dan kwa akufado and then na so ayede nyame ne kasa wontie ifa wano no sisi anu wo shada men president papa yasimi e bisasa so for yi enti de mu ye enti eye enti Ghana so for de mu ye enti eye dan no be kai say IGP dan pare bae wo be ka kire mo say in fact mo kwasi fear and panic na mo nyina dodo na papa anapa bi chiaw na bi keka say to le bi asofo mo ka obi na Ghana ye situation ye wo mu yi in fact dan no conference ye ko ye ewo eye stadium ye hu say me ame papa Victor Kusi Wabompaye ama JFK. Papa wini ye pe na video so start say circulate. Empire boy ye. Nyame akwantre ye. But physically, after God deals with the spiritual aspect, it doesn't take a pastor to determine Ghana's future. God does the spiritual work. That is the work of the pastors. As for Nyame Emamo enimdie anase niswadi hunu in fact nyame di bibi tiramo you give spiritual direction but the physical aspect mosai adam ho adinem dano Archbishop Danka William be ka kire say wachi dollar e dia ma eye IGP safano ekra IGP Eriasie na dollar ni dwale gri because the physical aspect no mosai dia boso ya fama wa na akwaya ya na obu ofu and there is excellency economy e kire mi nyame na pound no enti ne ho kire na minim Sanyankopon wa free USO
Sanyakupa we free Ireland no. Sanyakupa oni France o. Sanyamini Brazil o. Sadiayo eto de bia yema spirituality eye huhuhu okroma do. Masai adim ho adinam. Da no Archbishop Danka William be ka kire say wache dollar. Ade ama eye IGP. Da Lord Nyankopon hia na ya abnefo. Na mesre no say o kasa obi epeso wote me hunu ne kon. Me hweda hunu ne a o peso o mini. Usu bempa be ka bibi. Onti ase a bobu me enti asem na me enti asem na te. Ade na ma me enti ase. Asofo ye spiritualism o se de no ma sa ba physical no o de kan dan me nya ne yie ene ma hu ha me si aha send your face no na osi and then no one day on any bonfire with me to now is not like that nti no nana person say nti nakopon na yi nana dan ko kwa my dia na chese person say no nana yo ye no you know like wunni mawurade asemu a sa asem bi sa ba kano wotra ketua bi ananka bi kura ndi na me asofo no mtimi katra so wo boa straight konkomo no gusu di na osoro maye nimde mienu se wo kan se munu ebi wo eto asomu mfato wo be nse wo ye sofo aye honhum de wi ada set fo nam de ka ho papa wo mo no matoto wo ho jeje mu na ma sabeta frate nipa disrespect ndi to bi wo mo ntwan ne awurade ka eno na am na ye sabeta frate nyame nkasa wo hwetete Israel mamu nyina ye de nkofo adu mu bu man eye adifo ena sabe ahemfo wo hene krokra ebetwisu anam difo so ne etwisu o man ne koka kire Samuel se wonye dai Erwade ka kire Samuel Erwade ka kire Samuel se ubejam so akosi Samuel entu ubejam so akosi da bai na medie mapo se mapo so se oni Israel so hene biem fa ngo hye wa bai ma eti ebetima basa Erwade ka kire sabe papo wusu be mpase on kantra na nado danko akufo so ohia nso obedi akonya so ba aso odi bi ntino Awurade besa apone so ohia ne biem great first Samuel 16 aso odi bi nti Awurade bapo problem papo wusu be mpa wo nyina ne se odo papa na tu certain level se tam Awurade bo ne kokofa papa no nyina no defende enu bi na Awurade ka kire so no wo se ada na ada so jam no se la me unu so ye kese wo yo hene mi wa me Awurade so maka kire so mi hia ne biem ba wa so ode on pese obo na mane etuatie te se wakwa abusa na asode nso te se amumuyo ne ahuni nsam esan se wapo Awurade asem nti ono nso wapo aheni na eti se Awurade Nyankopon frɛ obi no opo na asem Awurade timi sa yi ne nsa enye se Awurade ntimi mfrɛ obi waso odin a esie obi okra Awurade afrɛ ne se sɔfo yense wonye na Awurade apo no Moses ebito no Awurade na yi Moses said di o man na nim na ne wonko yi misimfo mfiri nkwaso mu mra Moses said Awurade menko am ntimi nko unim sa me woro so fe lon kan ho oye onua oni ye lon ko ye ebra mo ba na Awurade se fa poma ne kire ensuo nim na punimpa Moses de ye dai wodi bom Awurade ka de na kire so no be hu ke na wasesa wa ye sa so de no wan kan ya me Awurade makanti no wanya niama ye duani be hunu ke na wona nsi wo eti se Awurade frɛ obi se difo obi se Awurade afrɛ obi na difo nsa be ka se Awurade so atwe no na no ntu ka se difo nim nia wo ka wo nte Bible na se ditena ba bia sumdiem na sumdiem mra na bia me ka se adoma kyade ne gu ahodo e bia wo de ye nsam twira adwuma ye no nia ne hunim de nya force se wo ka bi toma omo wo hunim de ananka ba ye hostu sofu bia on so wonim de asabe woni dini no abuza nda akwoje se ntinyame kro no ye se no wonya good show ba ka so de wonim de ekwotiatrem de a wo be se na mo nim Awurade asem kakra no be fa nse wonim ni a wo ye edise nyame frɛ obi no aye aso de ama Awurade asa yi ne nsa de Bible ye betuma ma sa be ten na wo be hunu asase no wo wanim wo be hunu ke na asase no wo wanim na wo nkɔ asase am de be ma Israel for asase am de be ma Israel for onko so bi Deuteronomy 32:52 enso Awurade na suma no na so odi nti Kristo si mu wonsi wo eti betima ba se papa na na do danko Akufo-Addo His Excellency our president
awurade ayi ni sɛ nkomedi ɔman ne so okay nanso asoɔden bi a wayɛ nti mepakyɛ ɛberɛ a David pɛ so osi asɔɔdan awurade ka dɛ na kyerɛ David eti awurade timi firi obi ne wɔhia adeɛ bi wɔ no hɔ wɔyɛ asoɔden a ɔbɛyi ne nsa na bra me hyɛ atemufoɔ sɛ ɛberɛ a mehyɛ atemufoɔ sɛ onni me man Israel so ɔnni me man Israel soɔ na mema wɔn ahome ɛna mema wɔn ahome efiri wɔn atamfo nyinaa efiri wɔn atamfo nyinaa nsam na awurade aka akyerɛ wo sɛ ɛna awurade aka akyerɛ wo sɛ awurade nyankopɔn na ɔbɛkyekyere fie ama wo sɛ awurade nyankopɔn na ɔbɛkyekyere fie ama wo sɛ wo na wie duru na wuti wɔn agya no wɔ asɛm ado a sɛ wo na wie duru na wofiri ateasefoɔ asase so a mɛma wɔ asene mu ba a ofiri wo yam ɛso wɔ w'akyi mema wo na ɛbɛyɛ na mmom wasene mu ba a ofiri wo yam ɛso wɔ w'akyi ɔno na ɔbɛsi dan ama me din ɔno na ɛbɛsi dan ama me din nti imagine sɛ David kɔsi anka awurade bɛyɛ ndɛ ɔyɛ asoɔdene nso na awurade na ɛfrɛ wo nti awurade nanteɛ no so obi ka na onim nwunumu ayɛ nkɔ hɔ wonim sɛ papa wo so bɛmpa no ne nneɛma bi sɛ deɛ metim brase ne paa membrase no yɛ wei no ɛnte aseɛm na meyɛ brase kɔnɛ kɔ ka kyerɛ makoa David sɛ kɔ na kɔ ka kyerɛ makoa David sɛ awurade sie ni wo so bɛmpa ka kyerɛ wɔ mampanyini sɛ sɛdeɛ awurade sie ni wo na wobɛsi dan ama matrem tie kwahye no ɛti sɛ obi aka kyerɛ m sɛ awurade afrɛ obi na so no asa ni bakro sa be ka che se urade si sei dia ade na ase no de wrong na no ye honam mu de ne we wo koka na hu mu ase ko David anim ko ka che ne se enyo ono na be sia so de amma tenam freedom yi mu free Misrim asase so ba be sinne freedom yi mu free Misrim asase so ba di be sinne mentena fie mu da wo David e ma utrim so ba dwene fie bi se mentram mentira bi mu da ba wo yi wa ko ba wo fie tima siesie wa dam nese awurade de abufuo na eka so nanka wose wunya amamuo no a wo anamo bi a wutu na wantuo ene na apese wutu no wose yemebo kokose watwe wo afiri ne ho 2 Samuel chapter 7 wose mentra da mu da ayo na abama medan atenam ba bia me ne me ma Israel fo anante akonyina ba bia me ne me ma Israel anante adi machi amamuo tima kokudin nyina na afi ko ka kira makoa David se eho nyina ama medan atenam di afi ka kira makoa na na do danko akufu ado se sa safaruade sie ni se me asafaruade me sie ni me na me fa wo free enwan hwe bia me ena wo ba 2 times awanya abatro ni nyina na me no nam e free enwan ya chiridie se be ye me ma Israel so hene adu free savita tafrata demonstration ahodo akoko nyina se brale be di Ghana so na me di wachi be bia akọ afa awurade ata wachi campaign nyina na me jutwa watamfo nyina free wani ena wona ne mpeso be di president dan awurade twetwa free wakwam na mama wanya din kase awurade se afa na do danko akufu ado ukura din kase a eso se asase so nipa akase din esena asase so nipa akase din nyina neso aye we nyina no ayade no mpa ndi mo kokko tutuo na wonte ase a menka se ne nipa na beka no ene no ka se na kire ka se ye yetro no bible be mo hunu se tro asem na nipa yi kan metuo wusu be mpa meka kora benim se na nado atwe ho afira awurade ho metuo eminim 1 cathedral ho nsem kora kire 2 ensema na nado kan ya wontimi mfofele ye eno nko a Kristo wose wo hyebo no wadi so a oyusu sabita fracha kwase akora de masa nipa koro na obi fra wo kwase na obu no nti niama bebre ho mi wuridi wona mamuo mu a eka kye mi straight say awurade men no enyo ono nko a president bebre ba ya awurade yi ne ho firi omu wo ba ono na ba bo bedru no hwese de wusi tu anamo ne fa ene kwa no hunu say wa be ye kwase a no yi ne ho afirim ompanim kwase na ya na drema ya sofo na bata wo ho ne so mbeka no kura kire ne say papa ni awokan na awurade pɛ ba se se ni awaye awurade mpɛ se wo se awurade onyankopɔn bobi a tie ba ko ama mi se na do atwe no afiri awurade wo se wo se awurade onyankopɔn bobi entwentwɛn ne maase mentwentwɛn ne maase efiri se onim kwasiafo ho akoma pa se nyame no onim kwasiafo ho akoma pa bi na de wahyɛ bɔ no onipa bi a wahyɛ bɔ no ma fanyinam se wahyɛ bɔ fanyinam se wanhyɛ bɔ sene se wahyɛ bɔ na wani so emo ano kwan ma ne mfa wo ma wano kwan ma ne mfa wo nkɔbɔ nim Ecclesiastes 5:4 down edia nkwan me hu se na do atwe ne ho o hye awurade bɔ se me bɛyɛ Ghana mampanyini a mesi cathedral ma wo me sikam na touch awurade akoma ko ni se cathedral na cost huge money no obi se ono nko abesi president abako obi anwene bibi saada di se ne we ya dwene saade a me ma ne chance na me hwa de na ado ba wan yi a
no di ka adwene kwan ye be fa so free education no no de be gi ne din ba nyame mfa nyi ne din oba ne sika ni 2 years mu na o ka kire se galamse ensu ani ye fi so de be gi ne din na emum nya nyame gingie mu a na obo so sa na 4 years na ko wuo nya se wura fufurum ama no so 2 years ya ko wuo se wu nsusu aka 2 years afe na hunu se obe contribution na so odi so afi odi so hwade e wo mu wansa nyi ni sika o ma urade ade o se kan wa wo ye no wa wo ba afode ne o se ko do se yu ye mane nya wakoma hi afi duru asa ye na na adodan ko akufu ado akoma hi so obetam ni sika de akowura sa ade ndi sa ade a afi o man na man hye boni nyina me yere maji mu sika na me de akwa hye mu na me de aside eno nko akora ma nyame twe no wo kase nya because o mu fa ne ketua bi nyame mu nkomodie no wo hunu de bi ketua be hawa akura no eso sa na ya ne ya fa no o se titifi a what's strong is Obeka say okay fine no contributing sikati what is wrong yanka okay nchira urade eni yanka wo pe ne ka okay say urade say odum me na mbetena akonwa no so a me de o mani sika yanya nyina ye beboa no ne de dikia si ufie na urade nyintum onye nipa no wadaada no onye oba ene wadaada no odi ase na oba kora ne ko afuom na ka je se kwaku mia woni so ane me yeduru mango kase esi panyini kwaku lobi hye no so a mesio no wade wa home ansa ne asa ato aso oba ni nsunda wa bra kro obe mia na ni kakaka di mirika no wo chia ne ko no odane ne ka hire ma no odane an obedu kwaku lobi ko ho no na aka chense mia wani mia nko ho na ni su nyina start ye saa na nyamete nkoma a woni ni bedie no ena mande hunu sa wo ne ho akoma pa ana ni ne ho akoma pa odwene ne ho ana wonwene ne ho odɔ no ana wo no di se oduru wo na wo sesa wo anope ni otinche bia fa ne tra because odi nipa nkomo ba nyame mu de ye case kase na asie ni because o ka se sei na obeye no e na wanya ne sa na hana shebo se asafurade se wo hwe afuna amane hunu na wo kai me na wo re mfiri wafuna hana na wo ma wafuna wo babani na wo wafuna etime wo no wo be ma ene am de ne be ma urade ne nkwa na nyina me de ne be ma urade ne nkwa na nyina na se hana honim bi hana de anse e be ka so na wo odifo Samuel nanso ono de Samuel ni bibi pa bi yema no ampa hana wo na otwa anufuo no otwa ne ba ni twa anufuo no a ofa no ka no ho ena ofa no eka ono ane ho edi na ntwinyina wadi mfie miensa ena odi na ntwinyina wadi 3 years eka ho eni esamba ko ni bobesa kotokuo eni esamba ko bobesa kotokuo na odi ne ba awurade fie ena odi ne ba Eli odifo Eli asoli fie ewo silo na abofra ni nyini na oba ya na obeja ne ho ka kire odifo se di sam yi kom de me be ya servo no sika kakra nie muni aboa yi na momfa ne ye mpata me se awurade bontimi be ya ware yi wontena asa agoji so obenyini nyame mfa nya ne obe entimi de na me de me de na fam awurade se nya na obetena se nyina ne na ode betena se nyina me de na fam awurade se won sori awurade ono kura no a wonye o mampanyini no 1 Samuel chapter 1 verse 11 wo hye bo no odi so se de ti o amane ba no mpa nante na ode ne ko cha awurade na sabita frache wa wanya dibrati se yemu bebre ye no wo Kristo mu wo hye ni nua bo ne babo no de ayebo hye mbefo akwa abrochire na akora ne to na mo na bra bo abaye basa na afo adane jonki no asa aka se wi na wasua nti na mmefa no ba wo amna nsua aduma o go school kura mo na bo pause onim se ne ma me befa nako na ade ne saa nyame obetu aka wo ho niema bi nya keto asa o bo hye de mfa ni agro yati aduma wura se monyene mo ho mo aduma te niema mu pagya me pe proto ama obia ampa ya bo adwumaden obi abehunu si adwuma wura nya sika na afa obeka sa asem na mkan ye etim na meyese ya wonna kan ye de obetuma pam ye ba wosoro mfa nche ne da ntu ntimi ye nhye twen eduru ye na surprise ya wa surprise oti ase ye fa ne marketu abi ba nyame betimi de ahante wa mamuwe sa nya akono manipa da because wa sori adia no nti ye besere ye wone ma bi wo a eni kwa sa David ya aso odene na woso si nyame aso da wansie oti asem na se na awurade tre ne won ne se nyawo na woso osie mi yi mu free nkwaso mu ba ye nyina biam de makobia me ntena dan mu da no awurade abufuo no de aka che David di David antimensia ne ba solo ba onu awurade kan wasi Solomon me yo kase ache ahemfo abakọ nyina ba na awurade si David so ye nipa oda na koma so ada no anya ne kase sa no de kwaso ye ne ba so because ono na obesi sa hia da ne de ama awurade eti oni ma bi you don't take it for granted ubetim di nipa adwene di agro ba ye mfa nyame adwene ni agro oti asem na se aha doze awurade wo ye nsi na twetwe wo yisu sa awade mo nti ase
wotimi nsina tutu se maka we akire awurade ne ekena me baba be ka we mo na adamu memo na adamu fise onyankopɔ fise awurade nyankopɔ ye nsina tutu ade a woni pa uguo no eno na wo betwa Galatians 6 edi se ugu atro ewa awurade anima awurade be mo atwa atro sem sa onya nipa na wi asa do adwena deden se o bibi ntimi so fa chem no se magyan yenye ne sa ntu wo ya waye untimi enhye ne bo oti ase edi no aye ko usu be mpa doctor wa ya ade me de anya ono wonim sa da me yima no ba bi anya aye se nyame ka che ne nyane o goda me metia me hunu sa ade we se asi no enye ne ba to nya sofo nya difo be da ko kansem wi iti da bia na me brase nkete utie me nkomo bia wusa mpesa me nka bibi nkyere omo ba do usu be mpa de ohun yanya ne asamene no ne mampanyini ye free nti na ne kan ye ne de ekozi se o che ne ba ko mienu no na ohunu se o matumi ni madi ne ye na nyame so betuma ya ne saa o so obo kokko se kan asem na wonka no obema nipa na ye wade e be ya okra ya na afi odi asem na ko yes nyame som na ye bibi wonti ase a ye kan se ya me wie kura be ye me ya ko nkwase asem be no okay ati ase abo se nyame we nipa ma no a wotoku na nye ye da we na timi kan opim so otumfo se manu akese pa yes ade ya ba ko pa wupie ma na na betima afo se mafom enie we betimi aka na na dodan kwa kufu ado anim ampa obetimi kwa me acho obetimi ame abobo da bia be hante no ye mfa bible ni agoro sa nya purchase a o munsem no obetimi ame acho obetimi ame abo obi kura betimi abo pass ye ni wa wusa wo kan urade asemunti nanso okoda ade we kuro na abesa ko hante na me na hunu se ni oye no oye mistake nipa ma no akese but ye mu tie bese ye tokune ate ye mu bi de ye nya ntonkune da ye de benante se nam ne so ne ehia wu a awurade se enhyira ne mo se mu kristo nti ye di atro kansa mbone to mo so mama ne nye se maketua so wo soro asa na ode ye tete adifo oti asem na se Matthew chapter 5 verse 12 enya nwanwa oti ase ba bi so ka tro se mo minti ye bekum ono mo na mo wa ahenie no enti no dayan baba ye kan se ya ye nyina mfa bio yi politics to nche ye kuo na wote yo ena ni din edin da so eno de na ya betima te foforo to munyi yi sa adwini mfiri on tirim na ye kan sam na no kure wo no mo mfa mo anim mo kra mu se ampa bibi sesa etwen nkane na na me se mepe nanado opra bato last yi kura no no agidi se na ne mu wodu chen ne onim ba ne self ne yiri benim ba ne self se tama last yi ya wo benya na bato yi nye okoya we nya yire kra do obutu ho ma na yire bo mpae ma ye mu peche so yes na ni mu oduru na omu se ba bia duru no bibi besi bi ko no onu se awrade abeka ne ho wa ye dududududu be no no anim se na krote akonya so asabe emra ni nyina na control no no anu ne se ni mu aye ha ma no nyame de otwe ne ho sister o ya dai sao amamo nya papa na bro mi nka no kura nkyere no na mo wo no ha nyame twon wa kura wo umu ye ha. It will be very difficult for a president who work with God say nipa timi kan yo mu pe bia president bi edi natem but to that details no who's the problem bi aba baby who's a hwasofo bi obi oyi abasa bi yi abasa afiri so really kofo amedi akunya buja se nipa dodo se ne timi kan se ti akofo ne ye kana sempa but unya ne se ne na ado ne ayi mama de tie obi a person oje ne kra nkwa ba bi abeka chem se me de MPP na aye yanko professor Messi so ebesi na wawu okura no ye dini funu nkoma unje nipa ni age papa we de ompe ne ho asem nipa ntime ni professor Messi atem se ne yedi mama ne na ado atem means yonkofo bi wa na abasa ni gina omati yonkofo bi abasa ni twene ho a ne omu nyina nim mi amo fa de dondramani mama nim se tomire bi na urade atwene ho wonim ono ato ne wosese a obahu na obeka atwo se mistake ambe ya me meye biem dono anim se mistake na ma urade twene ho to mo ye bi pe mo nim ne asie no ne yonku ye bi ohunu se urade atwene ho ne asofo ni ntimi nka no kure nti se ba ko pagina edi no kure besi na nka mo nyina bo na baso ko no no mo nyina aso bebu ne se okasa o mbefa bo mo ntimi ebesi na asofo mpanyifa ya pa mo wa ban mu a o mo tuma mpanyifo ne ade they know nyame me kan se urade atwene ho nanso de papa ne yema ye nti se de ye ne tie nti ye ntumi nka na ayesa nye di David pese okoko no kromu adifo nyina se ko obedi nkunim
odifo ba ko pe bi de wo se men kokon na awurade nka bi. Okay. My baby line is not to me. You can also call and contribute via stories I have so far. We were just 11 minutes to go. And you know, over to me afraid now what contribute. Sure, one more I say I made a good for and I will jump it home. The band said would she be now you know econo when no one but something say no one queer friend or now oh wow. Hello, good morning. Nyakopa Jumo now say great, anyway. Our custom we are ready man overcome. Hello. Okay, wait to change that door. I know line you when you're fine on from mom. Hello, good morning. Hi, good morning. Hello. Hello. Great. But I'm talking about young. That's American is a full Uzi Bumper. Whatever uncle will not die, Papa will see that. Is a Papa will. Oh, well, I didn't break it. I send the full credit to Mutomano. I sent you the power, but then the chamo. What does it? On one year, we go on live by and then the chamo here, someone of record will be sick at you like it. Among so, then on all the fools in them, on Papa and watching at home. If you will be called for no come and come and come for you anyone. What does it? I think all the particular business of no power, we will keep football and coffee and go to Papa will go. As also for no come will be. And I didn't start Papa will do a keeping the same thing. Oh, power so probably I believe that you know about Papa when the young and man come. We need any man, will be disappointed. We need any man. That's it. Yes, so yeah, that's it. Say, oh, Frey. Hello, good morning. Yeah, my dear Cross. Eh, wapi. Oh, my dear, why not go part of now? Say, oh, my dear, then yeah, no, I had to do a Kafra. Well, with you. Well, oh, like the name of Radio Mine. Of our couple. Radio Mine. Radio Mine. Radio Mine. Well, come on, so you Reverend Dr. Martin or Kupo Junior on the day of Mrs. Monica Patrol. She only and take you know that a compressor, you must hit back. Nobody will know. Would give you more quiet than me. Joe, let me put a name of course. Not in Queen, yeah, Messida. One night, if you are calling me my hair course. Yeah, I'm going to you can't swallow. Okay, I didn't make that. The man be a young boy 64 hours. I see a woman in there. I said it. Look over. They are 26. Who is me under the Bible? Who is you? Who is a Mokuba by the by yeah. Oh, I didn't win a for my war. There is no cuckoo divorce. But can't be about who I am cuckoo. And you want to be. What could do? Okay, and you know the same price. If the MOD to see it, and my mind will put on you see at the proper thing. Yeah, that's it of our pizza. You can also be part of the program. Hello, good morning. Hello. Hi, good morning. Good morning. Mabacho, what's make us sad? If I said you're not what personal. If I said you know what personal, would be a win a job and every year. If I come, or you'll be a cassa or a cook.
na ɔde ne ho ɛhyehyɛ president maame boro ɛso nti ne ne wɔfa bɛyɛ adwene sɛ ɛno nti ama ma a onyankopɔn koraa ma a yɛkyee no sɛneɛ ɛbɛyɛ a afei gaade bɛba wɔne papa no nsɛm na biribi wɔ hɔ a ɔtumi aka no kyerɛ no obi a wɔfolo gada mpɛ bi anim sɛ ɔnyɛ obi osu adeɛ afei duru wɔne nana ado so no na ɔbɛsɛdɛsɛ no too much yɛbɛhwɛ yɛkyi a ɛberɛ a mahama te akonnwa so no ɔtumi kasa bɔ kyɛɛsi a no ghana wonya nnipa mmiɛnsa ɛnan mmom ntumi yɛ saa bɛn ɛyɛ saa na ɔteɛ but ɔbɛdɛsɛdɛsɛ president nti ɔkyea koraa no a na sɛ papa ne nhunu na ɔkyea nti na wɔsɛ nyame ma biribi sɛ asi na afei no korɛ ɛtumi firi ne mu ba ɛno nti ana wɔtumi aka saa de nti na na yɛ aberɛfoɔ mpɛ ne bo ase na ɔnsua kyerɛ no na ɔntumi nsua a ɔne ne ne mu ɔnyɛ ne president a adwuma na asɔfoɔ nso ɛnyɛ ɛnyɛ adwuma nti kakra metumi aka me nyame nhyira mo Nyame nhyira wo nso sɛ wofrɛ yɛn. We're so grateful. Okay. Hello, good morning. Hi, good morning. Good morning, my dear. Pastor, didn't maybe I'll frame you free. What's the one on hold? Oh, well, I know I'm fine. Okay, we want a different call, and I'm saying the line no, break it, hello, good morning. Hi, good morning. Good morning. Hello, good morning. Yeah, good morning, Pacho. My auntie. Good morning. Good morning, my dear. Yeah. You know, I'm a woman here. Pacho, you. Pacho, one on home. More good of food now. Yeah, and I was for you. You saw my near the now, they were for what they security matters. Now, they find a farm. Okay. Ghana for the way they come back here, and my whole home where you know. Because it's a super Canada. Who are you, sir? Do it here also, and after the war. The cattle say, you see now, if you may add the one. Indeed, and my whole home work will make you and you group Kumani. Yana put to my looking out to the better. If you also know, there's a necessary for you got that. And don't see one eye or one, your war. We need to come for between the US after Germany. Then we know it's a great community. Okay, yeah, that's it. I don't think so. Maybe more. Last caller. Hello, last caller. Good morning. Last caller. The same here for what the movie of the lady. And then I don't want to. Oh, anyone lady to you wire. I'll fire that. It's okay. I call Radin show ni pa bia ohwe da bia rada na wagemre ba de nya saafo ni nyina akase na Radin shira ebreza da akọ ya dom ne sofu chief ba de wo nshira Isaac Dr. Owusu Bempa ewo enkran ya wo afi Radin shira enkoma mo fa ase agrada no nsa cha na dwen ni demonstration e koso nyame pa next week wo nyina som na wo ntie bi no won fa ba wo mpanimfo nyina asunsom na so twa wo se fata no e ma nanim mra na ho so no ntimi mfa Radin aha yewia minni din di akoso agyamfu a obedi ako saa nso na mese de Kingsley Kodiobo ache wawu menam di na de ntimi anam saa ye mese di Awurade nhyira ni funu mame ba bi oda bia radio auntie ya kodia na mechia me papa Reverend Dr. Martin Kwakufo Junior one ne yire mama Monica anopa bi omo bia echia omo so fi mane so fuata ya chia so fuata nimse munyina monitor show na Awurade nhyira me wo fatufuo carpenter ni ewa Nwaga Junction anase ofuri kuru mi achia munyina ye Facebook fans Awurade nhyira me nyambo amande nso ibehia me director Ochinozo executive producer for the show Urasam Darkness
Oma any near a famous nebo metrodom or NCR. CJ Fashions with Masamico on one or share Matade. The number is 0268 505021. We did it, Diane. It